Ayo, continue. Kita 100%. Duh, literasi panas banget ya hari ini ya. New equipment available, apa itu? Suit. Oh, baju baru. Oke, ini apa ini? 2099. Teknologi. Enemy flying with every attack. Oh, seru juga tuh kayaknya. Oh, ini yang baju kemarin ya. Ini bajunya si Tobey Maguire. Ini Andrew Garfield. Ini Tom Holland. Ini apa lagi? Udah ya. Ada skill juga tadi. Innovator, defender. Oh, ini apa nih? Oke. Swing kick, knock over shield enemies. Kayaknya aku ngambil ini deh. Atau ini ya. Oh, ini nih penting nih. Yang gede. Kita ini bisa kita buang. Bisa kita lempar maksudnya. Yuk. Electro trying to Pencet. our power grid. The Vulture raining death Kita from fokus side above. mission nih. Spider-Man egging them both on in the very heart of our city, brawling like children. Lethal children, pitching a tantrum of death and destruction. I'm often asked, why do menaces like this end up with awesome powers? Why not someone like you, Jonah? Well, I have considered trying to use advanced science to give me powers, only so I could protect you in a more hands-on way, of course. Keren ya. But after much reflection, I've decided against it. Because power corrupts. I'm a man of the people, and I want to stay one of the hard-working, ordinary people of New York. I'll just help buy a light talk show, my publishing empire, and my vast personal fortune. No need to thank me. It's what a man Tombstone on of the move. Bang, markas siapa kita? Ntar dulu, aku side mission dulu. Ini aku 100%in dulu baru kita ke markas. Kelar. Terus kan tinggal markas kan sama yang resource itu kan, yang ungu, Oscorp. Ini aku kalau live streaming sebenarnya nggak bisa diputus-putus kayak gini, Pak. Kalau diputus, habis ini tombstone. Nah, masuk. Markas setelah tombstone. If I can reverse engineer this, it should track Tombstone's shipments. Oke. Puzzle begini. Minta berapa? 5. Oke, ini kita belokin ke atas. Kita lurusin. Ini kita belok ke kanan, boleh kali ya? Kiri kali. Ya, coba kanan deh. 3. Oh, nggak gini. Oke, aku tahu. Garit. Ini lurus. Ini belok ke atas. Lurus. Nah, ini belok. Nggak, bukan ini. Yang ini. Ini +3. Ini lurus. Nice. Ini +1. Nice. Ini belok. Nah, ini bisa gini kan? Hah? Belok janji apa? Kayaknya ini jangan +1, ini +3. Nah, ada. Nah, ini kan nanti di -1 seperti itu. -1. Dah.
selesai. Easy peasy ke markas. Santai aja, santai aja. Santai aja, tunggu giliran aja aku mainnya. Santai. Ntar pasti ini kalau emang rencananya aku pengen 100%-in ini. Santai aja, pasti ada ke markas. Gak tahu kapan tapi pasti ada. Santai aja. Nggak usah buru-buru. Santai aja. Mau kemana emang buru-buru? Pelan-pelan. Satu-satu. Just gotta follow the signal. Okay. Should lead to whatever it is Tombstone's moving. Tombstone. This guy's the mother of all headaches. Impermeable skin plus zero morals equals bad time. Hope running a chop shop's the worst thing he's up to. Huh. Nice. Let's go. Nice. Oke, let's go. Ini udah deket nih. Di bawah kayaknya ya. Oh iya di bawah. Oh ini dia. There, that truck. Out for a Sunday Kelihatan drive? Ngurangnya banyak tuh kalau gagal nih beginiannya. Ayo lo. Oh. Oh boy, gang's all here. Ngapain? Awas warga, hei. Nice. Oh. Gengnya banyak banget. Rame. Oh, bener-bener nih. Motor tuh. Lagi. Tuh. Lagi tuh. Aduh. Untung aja. Nice. Tap. Biker gang down. Mana Tombstone? See what's in that truck. Chemical containers. They're scrubbed clean. Looks like they came from the Alchemax plant in Harlem, but what was in them? And that sound means the end of our lightning round. Should head to Alchemax when I get a chance and find out what was in those barrels. Tombstone's up to Halo polisi. Ya, halo. illegal. Definitely dangerous. Habis admission yang Tombstone. Udah kelar kan? Udah kelar. Kita ambil Black Cat itu situ. Yang deket-deket aja dulu. Ini New York Times Square. Ini dia yang aku cari nih. Seru kali ya bikin konten TikTok di sini. Apa namanya? Nge-swing gitu. Berayun. Nge-swing apaan, kocak. Aduh, jatuh lagi. Mana? Ini dia di atas ini. Ini ada bom. Enggak, saya nggak butuh crime token ya, mohon maaf. Dah. Oke, kita foto. Yang ada kucing-kucingnya, aura-aura kucing. Itu aku lihat. Nah, ini dia. Dah. Masih tajam nggak mata nih? Kita ke situ. Nice. Ya. Bomb challenge. Nonton 2. Gotta
Gotta be quick. Bombs could go off any second. Ayo cepet 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 cepet. Okay, Nice. took care of that one. Let's go. Lagi. Mana lagi, mana lagi. Duh, lama banget nge-swingnya. Berayunnya lama banget. Nice. Nice. Let's go, ayo. Aduh, nggak ada yang itu dah. Yang neken habis itu loncat tinggi gitu langsung. Oke, ini ada satu. Sini. Let's go. Cepet lagi. Ayo. Ya Allah, salah. Aduh. Paling dapat yang bronze ini mah. Kalau begini ceritanya. Better hurry. Kok suaranya skip gitu ya? Uts. Tuh ya kan. Dapat yang minimum bronze. Oh, enggak ding, dapat ini spektakuler. Enggak ding. Oh, ini tuh levelnya, kirain seberapa cepat. Levelnya tergantung levelnya ini. Oke, sekarang kita ke bas ini. Yuk, perlu difoto kan? Siapa yang punya foto kayak gitu? Oke, itu combat mission. Kayaknya combat. Combat challenge. A group of mercenaries are about to kill a diplomat. Better hurry. Come on. Combat. Bertarung biasa. Easy harusnya mah. Need to stop those mercenaries fast. Gila. Pakai ulti, nice. Ability. Finisher. Let's go. Nice. Dor, mana waktunya ya? Mohon maaf. Oh, ini. Kapan? Aku nyari yang deket-deket dulu. Bentar. Tungguin ya. Wow. Let's go. Oh, udah mati. Kalau ke hit tuh poinnya berkurang ya. Belum habis-habis nih, mohon maaf. Halo, nggak ngerepotin kan bang? Enggak, cuma sabar aja makanya. Oh, itu tinggal satu. Oh, satu lagi nih. Nice, dah. Good, but I can do better. Oke, aku ngerjain yang ini aja, yang dekat-dekat aja dulu. Nih, misalkan di sini nih paling dekat yang mana? Ini berarti. Nah, di kota ini kan masih ada side mission satu. Crime, kriminal masih banyak. Nanti kalau nggak ada kriminal, berarti aku ke kota lain. Ya belum. Loh, ini
ada missionnya. Base-nya di mana, Pak? Kok nggak kelihatan base-nya? I don't need to kill him. Belum mungkin ya. Habis ini, habis This guy's got issues. habis telepon. Ah iya kan. Tuh coba tuh aku ke markas itu tuh yang obat-obatnya. Itu tuh tadi tuh mana tuh? Tuh yang mahkota itu tuh. Yes. Thank you. Ada tas. Yeah. Lihat berapa kali moonsault tadi. Mark your calendars, folks, because I'm going to say something you thought you'd never hear. Ya ampun. Spider-Man got it right. Does that mean I was wrong about it? Am I apologizing? Hell no. You see, I have it on good apa authority that namanya he's ini? a regular listener of this program. Siapa tuh yang bisa moto kayak gitu selain Spider-Man? And he Sama si learned, Peter. improved himself. And against all odds, he did the Yang right stealth itu thing. stealth kan kalau nggak salah. So Spider-Man, you're welcome. However, don't think I'm going to go easy on Spider-Man from here on out. I'll be watching, keeping him honest. Spider-Man, since I know you're listening, imagine my... Yuri, I found a Fisk construction site. Lots of busy Oh, worker ini bees tuh up to no belum, good. masih jatuh. Try to make some noise. If someone calls in a disturbance, I can send cars. Noisy? I can do noisy. Times like this are when you find out who your friends are. And Perch takedown 3. Oke. Kita main aman dulu deh. with him. Ada objektifnya soalnya. Oke, save. Oke. Ini bisa aman, nice. Tarik gantung. Happy nggak hidup? Kita jatuhin rak yang tadi tuh, bisa tuh kayaknya. Nice. Awas novice hideout udah selesai semua. Oh, kamu udah lama berarti mainnya. Knock or throw enemy of the building. Oh, oke. Berarti kita harus main di pinggir ya. Oke, ini nggak ada orang. Nice. Kita pancing ke situ satu. Mas, ayo mas. Bro, ayo bro. Ayolah bro. Nah, habis itu ke sini. Ayolah bro, sini bro. Heads up, Spider-Man's around. Quit hide, fight like a man. Oke, ambil. Ketahuan lagi. Katanya kita harus ngelempar orang dari building. Sabar, berarti kita swing kick aja. Nah, swing kick lagi, ayo dong. Nah, dah tuh. 3. Kita swing kick lagi. Nice. Belum keluar. Oke, nice. Lagi. Satu lagi. Udah bener ya. Tuh. Dah. Selesai. Cuma gebuk aja loh. Dor. Repotin nih. Ulti langsung. Finisher. Aduh, bisa 2 kali, lupa aku.
I mention this is a rent party? Chip in. Ih, yang ini No, dong. for real, I need rent money. Pas banget lagi kena. Spider-Man, I just checked. There's been a rash of Counterfeit. That's a dying art. I'll do my part to make it extinct. Capek pak aku gak main ginian, sumpah pegel. Tor. Bad haircuts, excessive Aduh, cologne. lupa lagi aku bisa 2 kali. Hari-hari kena tembak, kena gebuk. Granat. Sumpah aku udah kayak nggak fokus ini mainnya. We can't let him win. Here comes the pain. More Yuk, backup? apa ini? Guys, Bang, emang siapa sih yang Day nyuruh off. abang main ini Scout's kasihan honor. dong. Harus nanti stream tahu siapa deh. Mati aku. Benar ya. Kena listrik sendiri kan. Boom. Apa yang kulempar tadi? Dor. Ini weh. Loh. Abang nggak marah kan? Enggak, santai aja. Oke. Say. Satu base. Panas everything's banget quiet lagi here nih. now, Captain. Great. That's one more revenue stream Wilson Fisk can't use to pay his lawyers. Udah. Tuh. Mana lagi? Ada research. Ya, research token. Sore-sore begini enak ya. Tuh. Bagus gitu. Tuh gitu Spider-Man. Apa itu barusan? All units, officers are pursuing a box truck armed with a bomb. Please mobilize. Sable susah. Sable susah ininya. New York renowned pristine drinking water. Oke, start. This is one of my labs that monitors water quality. Woi bro, Any nasty bro stuff Arka, you see, halo bro. It tells you. I wanted to Kenapa, check bro? on it myself, but there's just never enough time. Feels like Harry's Bro, not bro. telling me something. I hope he's okay. Oh, kemarin bisa ngalahin Sable 5 That tas ya. algae's already killing fish. Susah. If I don't Bisa stop it, bisa it'll sih work bisa, its way cuma up the susah. food chain fast. I whipped up a virus that'll attack it in Harry's lab. I need a sample of the algae to make it work. Gotta get to the lake, stat. Oke, kita ke bawah. Nice. Sampai jatuh tuh orang. Got it. Now I need to crack the cell walls, and the only way I can do that Oh, in ini time is with sampelnya ya. G-force. Sampelnya berarti The kita quick naik and lagi dirty dong ke way to atas. apply G-force is jump off a tall building, and the tallest one around is Oscorp. Wish I could do this in a lab. There's no time. 100 meter, ini 100 meter. Oke. Coba ya.
Itu dia. Now I just have to do it again. I am not eager to choke the gun. 250 meter, oke. Not low enough. Sini. 5 yang nonton, Pak. Siapa aja itu? Ini cuma 166. Belum. Kayaknya yang ini deh. Gedung-gedungnya nih. Got nervous, I guess. Presiden Jokowi salah satunya. Maksudnya? Got an itchy web finger. 250 belum. Ini oskop berarti udah. Ini berarti udah. Mana lagi? 250. Ini sekalian tertinggi nih. Tuh, lihat tuh. Semua kotak kelihatan. Let's go. Good work. Ada. Now if I can just keep from throwing up. Gotta hurry back to the lake and turn this loose. Yang nonton. Maksudnya? Presiden Jokowi salah satunya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Sumpah aku nggak ngerti, Pak. There. Nggak lucu, bro. Toxic algae. Won't hurt normal plant life. Sumpah aku nggak ngerti. Maksudnya gimana? Plants is just a vacant lot. Oke, udah kelar. Ada combat challenge sini. Nah, ini dia. Ultimate. Apakah kita pakai ultimate? Boleh lah ya, pakai ultimate. Kita rubah dulu settings game ultimate. Ini udah ultimate ya. Aku udah pakai ultimate. Hah? Udah pakai ultimate aku. Iya, udah pakai. Salah satunya yang nonton Pak Jokowi. Nonton apaan? Ini dia. Halo. Ntar dulu, kok pakai impact web? Ntar dulu. Aduh. Web shooter. Nah. Let's go. Door. Nice. Live ini. Oh, bercandaan. Kirain aku apaan. Hati-hati, makanya jangan bawa-bawa politik ya. Aku nggak berani. Door. Nice. Door. Jam. Boom. Nice. Enak kan, bisa ulti-ulti. Enak, Pak, kalau bisa multi-multi kayak gitu tuh. Betul fokus. Emang OP. Tinggal dia, udah selesai. Bukan bang finisher terus bomnya hilang. Iya ya, bomnya hilang tadi ya. Kita ambil mana lagi nih biar 100%. Arka. Boleh tuh tombol merahnya tuh. Biar cepet naiknya. Subscribe. Biar cepet naiknya. Ups, ini dia. Nah, masuk. Dapat token. Kerjain misinya. Siapa ini? LED billboard. Ya udah, kerjain.
rada ini ya, capek live streaming setiap hari 4 jam tepar langsung. Puasa lagi kan, memang nggak bisa dijadiin alasan sih kalau apa namanya, kalau puasa dijadiin alasan untuk tidak beraktivitas. Abang, rekor penonton terbaik berapa? Berapa ya? 6-7 deh waktu itu deh. 6 atau enggak 7. People could get hurt, and it would definitely be the end of this station. I need to use my electric webs to shock the screens into shutting down, and I don't have long to do it. Ih, kok ke situ? Ya, nice. Oh, ini di New York. 1, 2, 3. Langsung 3 loh. 1, 2. Banyak banget screennya. Halo. Ih, kok gitu? Aduh. 1, 2. Ayo. 30 detik. 3. Nice. Waktunya nambah ya. Tuh. First and Furious nggak tuh? Nice. Ayo, naik. Wah, sumpah. Aku nggak ngerti lagi. Ayo dong, swing. Nah. Gotta hit each screen individually. Udah dong, itu dong. Duh, belum loh, nggak nyampe ya. Ada range-nya gitu. Belum juga. Nah, dah. Tadi ada First Furious. Harusnya kan Fast Furious kan. Diplesetin. Oke. Mana tadi tuh? First Furious. Tadi. Nah, ini dia nih. Ya. Kalau bang, gue sambil nonton sambil main Spider-Man. Oke, siap. Asik dong. Bang, BTW minta moderator. Moderator jangan banyak-banyak, Pak. Nih ya, aku kasih ini aja ya. Aku pada kasih trial aja. Nih mana? Nih, First and Furious. Lihat aja nih siapa nih. Hah? Wih, jalan-jalan. Aku kasih trial tuh, coba tuh. Ntar aku offin lagi. Dekat sini ada apa lagi sih? Oke. Tinggal crime doang sih. Set mission. Ini aja deh. Yuk. Oh, ini crime. Kita kerjain dulu. Bang, gak suka ya sama aku? Enggak, aku kasih trial. Moderator jangan banyak-banyak soalnya. Gantian gitu loh. Bukan gak suka sama kamu. Aduh, kena ini. Kok pakai yang elektrik? Web shooter dong pakainya. Kok aku bukan mob? Iya, kan gantian. Jangan banyak-banyak moderator mah. Nontonnya aja masih dikit. Aduh. Ntar kalau udah banyak penontonnya baru aku add-in deh. Yang menurutku bisa jadi moderator. Gantian. Kan kamu kan udah kan berapa hari, 2 hari kan tadi. Sita deh sini deh senjatanya, nembak mulu kamu ya. Emang satu mod bisa berapa lama tergantung aku ininya, aku kasih modnya. Tergantung aku yang ngasih gitu loh. Bisa on off. Oke, naik level 41. Ada baju baru kah? Bagus nih.
Oh, bagus nih. Boleh lah ya komik. Bagus. Beli buat. Oh, lagi tapi habis udah milih aku gitu. Nanti kita lihat ya. Lihat lagi nanti. Offense-nya berkurang. Touch. Dah. Berarti kita pakai baju yang ini cuma skillnya itu. Oke. Ini ngelempar apa? Kayaknya aku ngambil ini deh. Ini penting banget nih soalnya. Bang, nanti di DLC ada kostum baru. Aku tidak ada DLC-nya, Domili. Oh, ini dia. Tung. Nah, enak nih bisa begitu. Aku nggak beli DLC-nya soalnya. Jadi tidak punya. Oke. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like my phone. Bang, kenapa ya orang-orang itu gampang banget dapat baju Spider-Man yang bagus, aku aja susah di game ini maksudnya. Dapat kostum bagus di game ini. And I'm fine. It's my husband Rodrigo. He's been acting weird and I just found out he's meeting this woman. Well, listen, I'm not the best person to help with relationship problems. It's not like that. I think she's involved with bad people. Rodrigo might be in real trouble. He's scared, but he won't tell me anything. I can check it out. Nah, gampang loh dia kalau berusaha. Aku aja tinggal my mission. Okay. Kira token udah Don't worry, selesai. Carmen. I'll Ya find out kamu what's iniin going aja on. sama ini levelnya kamu tambahin. Detox center's not far. Nanti kalau levelnya ditambahin sama kamu ngerjain objektif, bonus objektif, lebih cepet. Bagus banget nih kostum. Let's go. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Sure. Bang, aku kirimin link alur Spider-Man game ini ya. Hah, buat apaan? Buat apaan emang? Mungkin kamu difficulty-nya yang paling susah ya. Kamu apa namanya? Bad angle. Need to get it straight on. Better angle sini. Today I don't feel like doing anything. Dudududududud. I just wanna lay in my bed. Ini fotonya, cowok, ceweknya. Oh iya ceweknya ya. Biar abang lebih agak aku friendly ya kan. Kayaknya friendly tadi apa namanya dapat tokennya dikit. Oke, ini dia. Selingkuhannya. Oh bukan. Oh iya benar. Carmen, I'm uploading a photo to you. Does this woman look familiar? No, I've never seen her. What were they talking about? Sounds like she's blackmailing him. She mentioned something about plans. My husband works security at a casino in Atlantic City. She could be planning a heist, but I'll need more evidence before I can do anything. Let me know if I can help. All right. I'm gonna see where she's taking the plans. I'll be in touch. Oh, harus level apa? Aku pakai ultimate. Kalau aku pakai ultimate, tapi terserah kamu deh. Kamu lihat dulu deh. Kalau spektakuler tuh dapatnya tadi ada deh di challenge token. Kamu harus friend neighborhood. Gampang banget jadinya. Ya dapat tokennya dapat tokennya tapi dikit. Udah dong, ini. I don't feel like doing anything. Just what I needed. I just wanna lay in my bed. Don't feel. Bang, bentar lagi aku les B Inggris. Selamat semangat lesnya. Dom Yuli, kamu umur berapa? I've got to follow him.
Oh, masuk. Where's he getting off? Tapping into the train system should help me follow the train's path. Oh. Berarti nggak boleh Carmen, naik kereta blackmailer juga. met some guy under the High Line. Sounded like you knew your husband. I'm sending you the photo. That's Deshaun, Rodrigo's best friend from college. He went to prison years ago on a robbery charge. Casino plans and a criminal record. Not a great combination. I need to find out who else is in on it. If they're hitting the casino, they'll need at least a wheelman and a safecracker. I watch a lot of heist movies. Oke, itu Sounds dia like it. keretanya. I'll let you know what I find out. Oke. Let's go. Ini dia keretanya nih. Into the line. Jadi kita I should head over near the subway exit and wait for him to get out. ada lampu itu dia, ada. Nice. Nah, halo. Mas. Heading for that office building. Oke, masuk ruangan dia. Oke, ada jendela. Dia lewat situ kah? Biar. Oh, ini papan tulisnya. Oh, ini. Ada jendela dari sini. Nice. Subjek nggak bisa. Kayaknya harus. Aduh, kalangan. Sabar. Nah. Sudah. Perlu di bawah tuh ada. Oke, ini dia. Kita ngikutin mobilnya kah? I have all the evidence I need. Now I just have to stop that car. Berarti kita berhentiin mobil itu ya. Dua itu. Halo. Ih. Ayo, alamak. Nice, itu dia. Yang mobil kiri mana? Mobil kiri, yang kiri. Keluar dong. Wah, bener-bener. Nggak bisa. Lepas lagi. Ini dia. Mobil yang kanan, nice. Gedik. Angkutin. Bener-bener gimana ya caranya ya? Nah, harus ini web strike. Nice. Tuh. Oke, come on. Nice. Ini ada drivernya satu lagi deh. Nah. Sudah selesai. I love it when a plan falls apart. Hey Carmen, your husband's pal and his team just had their trip to beautiful Atlantic City canceled. Thank you. I spoke to Rodrigo. That blackmail photo shows him driving the night Deshaun committed the robbery. Oke. Rodrigo didn't know about it. He was just picking up his friend. Udah kelar kan? I've got a Ini contact misinya on udah the keluar force. semua. She'll help Rodrigo, especially if he'll agree to testify about the blackmail. He will. Or I'll show him he needs to be a lot more afraid of me than Deshaun. Ini ada markas label tapi kayaknya udah keluar di ini deh.
Oh iya kan udah kelar. And I don't like to gitu. Bang, coba keluar pulau itu. Udah jangan aneh-aneh deh. Udah nggak usah, nggak jangan, nggak, udah pasti nggak bisa. Udah nggak. Kalau kamu mau nyoba main deh. Udah jangan aneh-aneh deh. Nggak usah aneh-aneh, udah santai aja. Ngantuk aku ya, udah jam 4 sih. Ada dia. Itu. Yang waktu itu aku kalah di sini nih. Yuri, I have eyes on a stable base. They've got prisoners. I don't know what they're charged Cell with. takedown 5, oke. The real criminals they turn over to us. Good. The people they hold on site haven't done anything they can make a case over. I can think of at least 2 amendments that violates. Okay, looks like I'm staging a jailbreak. How long before we have to let these losers go? Now, it's a state of emergency. We can do what we want with them. We practically own the poor suckers. Think any of them know anything useful? Sounds negative. No, we'll search their phones just in case. Need warrant for that? Not if they give us permission. Copy that. They want to go home. Okay, nice. Web strike aja ini. Sleep it off. Sleep it off. Nice. Naik. Ini bisa perch takedown. Oh, web, oke, udah. Literally didn't see that coming. Kita masuk, tendang, nice. Mana lagi? Ada 2 loh. Banyak banget itu 3. Sabar, yang lain dulu deh. Oke, yang itu kosong. Ini kosong kan? First takedown, nice. Yang itu, ayo cepetan. Nice. Oh, ada mobil. Reinforcement kah? Aduh, iya dong. Oh enggak sih, cuma sendiri dia. Nice. Mana lagi ya? Nice. Mereka langsung tahu gitu loh kalau udah ganti wave. Yang down tuh maksudnya apa pula? Udah bener ya, nembak mulu ya dari tadi ya. Kelakuan. Ceger. Tada. 2 kali ini lupa aku, bisa 2 kali. Nice. Sakit banget, kena shield sekali. Itulah ya, Sable ya. Tor. Mana sih? Oh, bisa pasti karena kan punya baju sama skill bagus. Ya. Kita kurung dia. Nice. Dor. Ulti. Finisher lagi 2 kali. Oke. Ini rada ngeselin sih emang.
Ini web, nice. Itu banyak banget, Pak. You know, this would be way more fun if you guys made pew pew noises. Aduh. Langsung saja kurung dia. Ini buat heal. Nice. Ih, nembak-nembak kau ya. Nembak-nembak pula kau. Sakit. Nembak-nembak deh. Sumpah yang nembakin dari tadi. Bener-bener. Aduh, nggak mau ngelok yang ke yang sono dah. Nggak mati-mati gila, Saber. Bener-bener. Bener-bener. Harus digituin ya. Oh, ini tuh masih aktif. Pantes. Lempar. Nice. Ada lagi, keluar lagi. Masih 2 wave lagi. Siap-siap pegel. Ada beginian. Sakit banget, sakit banget. Gotcha. I'm launching a protest myself right now. I'll let you know how it goes. Aduh, yang terbang dulu sih harusnya. Mana sih yang terbang? Basoka lagi. Sakit. Sakit banget. Oh no. Aduh, sakit. Langsung mati. Nice. Basoka dari tadi ya. Bang, aku mohon nggak pakai heal. Maksudnya gimana? Maksudnya? Aku mohon nggak pakai heal. Aduh, nggak bisa di web itu. Ambil aja lah senjatanya lah. Hey, you do this for money, right? Well, how much to lay off? And don't say more than 20. Ayo dong. Aduh, ininya udah enggak aktif. Benar. Dor. Pas lagi berantem nggak pakai heal, janganlah, gila kali. Orang disediakan ya dipakai. Itu dia. Udah kelar. Oke, final wave. You guys ever feel like your helmets make this impersonal? I mean, hot kettle, I know. Aduh. Bener-bener tuh, granat tuh. Aduh, sakit banget itu. Ulti aja lah ini. Nah, lagi ulti lagi. Nice. Dor. Astagfirullah. Bener-bener ya. Maksudnya apa tuh?
Oh, nggak bisa. Bener. Aduh, ambil aja senjatanya. Lempar balik. Nice. Udah nih, tinggal satu. Mana dia? Kenapa kamu di luar? Maksudnya pas berantem sama pencuri kan dikit. Lagi pak. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Ngebak tuh. Lihat tuh. Mana tuh? Pusing nggak kayak gitu? Aduh, attack apa kocak, lo di dalam. Sini yuk, keluar yuk. Nah udah yuk, sini keluar. Hit aku sini. Ayo aduh, mana keluarin ya. Aduh, gimana ya? Ini ngebug begini dah. Ampun. Aku nggak paham lagi, Aduh. Coba tinggal dulu deh.